Perhaps here on the very ordinary way how it is being defined as far as the politics is concerned. They say in the politics the core element is called decision making. I'm thirsty. I want to quench my thirst. Some of us will make a decision to close the water bottle. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome. That very BJP is to offer a minister in Mizoram. BJP itu Mizoram kan minister di PG alam tu. What Sir have said is true. Kopi mas sarkan itu alam ante Ahut dalam. We never thought that this can be happen. Itu matau ni aku cuma manji tu matau ni. But now there is a very good rumors that Mr. B.D. Chakma will be offered a minister in Mizoram. Sekarang itu kasih dia nama BD what? B.D. Chakma. BD Chakma pada minister orang di PG alam tu. He was elected MLA. Alam ni dia elected MLA. Where all the BJP central leaders have come during the election campaign. Alam ni pun dapat haji panlok BJP central abang tu sangat potong dan pensi campaign pilih. Then we offer only one MLA. Sekarang ni pan ini vote saya orang hanya pecah dah. But now they try to make him a minister. Sekarang orang di pandang orang minister orang hanya pecah alam berkorban. Impossible one, they make it impossible. They make it possible. Kalau kita harus pansi pakun jadi pansi kembali. So again and again, I humbly request and appeal the Karbi people to be with this party. Laksana itu kan cuma dia apa lah. So asal kan kacau apa benjukan, kita kami kerja benjukan. A Vice President, a General Secretary, lapan office bearer, satu lapan itu kaduri constituency kan lapan kaduri itu setong heading itu lapan ke Mizoram kan ke bang, Sanaya ke hai, lapan ke Tripura ke hai, Tripura kan, lapan ke itu bang, Jambi sama ke hai, lapan Arias mahon nak kaduri kan mili kardom di lapadom. Ambil kapit ninggi paningjing tu lang setaka tu kita ninggi nang ngelo pula insam bondo nang baji please ke eliminating kor kada nasong bong mili kaninggi ta bulungi sei la te mili kaninggi tu tek tek ada ti nang ni ke la pesan ni ha asita bor ipo ini tu cini lo Aphlc Afghan cicing cia kuke Ahut isi ke tribal league kita dolang tribal league dulu hala sebut Presiden Williamson sama Arjan hala sebut tak lapen ke secretary ke Bhimbol Dewi lapen Bhimbol Dewi alang ita manghulu ni la ametha na tet kacing hon pen ke TMG ani ke hanga tum ange adi kopi ne pen pot hiloputi aholam la si Bhimbol Dewi ta ningkan arta ningkan thong kebra ner kem malong arta alang lige minister da japlang lang
Amat alang lita ko pilone kisulong lok. Amat Gopinath Bordoloi penta ani hala Gopinath Bordoloi atuman da aning dok de ala athunga tribal league pencong apot amat ke sulong lok lo aleng li hai Hyderabad si immediate si dodang si ke soda government dun lang le ku hada ka tok do lapen hadak si jiwo yil lapen ke aku langan tu sino Upen Brahma alang lita kam kem pikyo lapen buru tumpan include lo tharuk ke thok tharuk kreser kepra thokner kepra thok ho aningkan neliha DC Bubrialang DC ke doon hota lang lihada adung anrang lo meeting ke doon nilita doon lang nilige duty si ke doon lo nilige magistrate additional district magistrate hisab si alang lita intang olo buru tumpan ru lo seta men namat alang like sulong lo ha Bombay ke doon ko amar alang lita chiboju aningkan arta ke lata aningkan thom kebra ke thom mane pilone si dona kache bol ruke na uson samsung si inti da ko thatha alang lita ko pilone amat lata an ge chohut to se ko an chode pen inta ke chohut kala ko ge cholo ko pilone pe dudun ko amat alang lita se hoyo ante kateja tumke hala rukom si Putri cini dun tum akan mealaman anatu cini dun tum amat bijut ko non apike boro tum ta siksidun mo no sega siksidun ta akipu ala dun bilong kude mutu pope kan hala bang kaju kapul jata tuedi pope lagi tangoge pope kan amat hala kadu ita hala akip pugle to pe endun ednan pulo ke thai ke intang ule jo popo mathana pomat hala si endun ro ana pape endun ke endun thulo kar biang long hala si no ke endun thulo atumi het militum hala parliamentary standing committee long Parliament Department related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on Constitution 125th Amendment Bill 2019 kolong alada chairman ke Anand Sharma alang li Congress amuni alang si chairman alang li si hala sik silo kapi program ke Japon atumi Japan non pe pro ini tungke Kasi hala boro tumpan nason si vilo alang itumpan election na kape hai lo kape hai bang anu kape kumat niya tu ladak tohlo lagi ladak ke toke la pohilo yo non ke tok tuke council tunge the superintendent's direction control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of all elections all elections to the district council, regional council, village council and municipal council shall be vested in the state election commission appointed by the governor for that state. Ili tum karbi along chat kali nung ke along tin the son si pinjong tu ko chekro nu thulap bangke ametha pan power period lo andin pihini andin so thoksia lo sik schedule lo se ta hala ke non che claim ke de lo che yo thu de lo jako Congress la pen BJP ka che yo nu ke kathe ma tu mi heta Congress alida la ke claim bangke anon Sharma ini tum sita problem si la ini tum memorandum la ko submit dun thulo ni tum la ke check kre si APHLC ben la ke check kre high court ben order pitang lo la pen anding pi schedule anding pi hini anding le proxy pen or power thing si election kaselam la pen voter list kaselam afan alo selam nanji bujine tinge atu mita ko pudun thu thibu ang dengan ceplangi lapen muhet tathan lo josi la solam chiniwa siksidun kelong alatu lapen kelong jilang atu anda thu pa kasonte ilitum lake
Kedam unjila. Athuma latum non ke claim ke lake basic structure of the constitution si alang litu kapi phuglo. Six schedule aklom alam. Six schedule aklom. Constitution the aklom. Hala si kapi phug dang no. La posi litu ilitum Supreme Court along Kedam lo te athik thete ilitum hai unjila. Lapen nin the lage ilitum hai unjila. Seda ilitum ka Kedam na kam le lo. Lapen lake Tripura pen ilitum ari chota puro. Tripura ari chota alang lita. Supreme Court long case filing neli fansi na garju. Nang kanang sohina jipidu ni ma po ne jipidu jipulo. La sola. La si neli tum akun ching wai ko jong si ladak la sokot Parliament long non budget session no pe pass ji possible jong si pe pass det lo te la ke neli tum Kedam non tuji. We are saying like this that according to paragraph 2 sub paragraph 7 of the 6th schedule, the law for conduct of election and preparation of voter lists for the autonomous council must be made by the autonomous council itself, because it is autonomous. Auto means self. By ourselves it must be done. But yesterday, during the department related parliamentary standing committee on home affairs headed by Anand Sharma, Congress, he is Congress MP. Previously he was Congress minister. He is Congress MP. They have said that instead of making the law by ourselves, this power should be given to the state government. State government for Mizoram it may not be a problem so much. For Meghalaya it may not be a problem so much. But for Tripura it is a problem. And for Assam it is a problem. It is a big problem. They are not we. Assam government is not us. It is not auto. And then Tripura government is not auto. It is not us. The 26 lakhs, no you have? 16 lakhs. The 16 lakhs of Tripura tribal people, they are not with the government. The government is headed by Bangladesh people. He is Bangladeshi. The chief minister of Tripura is a Bangladeshi. Somehow he has been made to be Indian now. And now, therefore, it is a bigger problem. But even in Meghalaya and Mizoram, it is still a problem, because one day the government of Meghalaya and Mizoram may also be influenced very heavily by outsiders, because there is no reservation system there. According to the new law they are making now, it is always in favor of the majority people, non-tribal people. So one day it may happen that they will have to take decision in favor of non-tribal people. Then if that day comes, then the autonomous council in Mizoram and in Meghalaya also will be in trouble. Therefore, if we join together and fight a case in Supreme Court, we will have to fight, because somehow they will pass it. Karbi people, the Karbi Anglong Council and MP, they have already supported this one. But Khasi people have not supported. Khasi atum bangke pipe la Khasi atum bangke hai di ame thang proxy do ilang halatum bangke. Ili tum bangke la village council longta village council longta da pulo village council longta pulo, the governor may by rules entrust the district council
or as the case may be, the regional council, which such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-governance, and such rules may contain provisions for further evolution of such powers and responsibility to village councils and to other council, to cooperative societies and others. La lama ngela pulo non ke autonomous council le non order ki PG gali village council apanta wrong a servant ke apanta council atum non order PUNA governor se order PG non ke council jum se kroy dinar lo and more powerful puge aja ko hebang haji bibong and more powerful la sili tum karbi mikir pangle pulo mikir okora puge di naga letera naga ke letera pot sabon ben langsing atle te sapaet po okora dhani ngarloge lage apu ro ani ngarloge lage jong hile carbonic sabon ben bola lang paklok te penjing lu koi sita hedi thichi ben koi sita hedi lage nelo la mangi thichian lak ben koi ore sita hedi che plang ple angela mikir okora pu hedi adu mi heta CM nilipan telefon nang lupit nang itu dah singki dulu apa singki dulu tu pijuan nilipur cuma level game cekroy dulu tu nepik poke palang di tanah nepik poke kamu sih hilang nilipur dan gubernur si order nak pilih yang metang kali otonomas kali lo nonje gubernur boleh ter matlo lang tha gubernur boleh ter matlo halada kangtang nei gubernur Assam government lo minister hedi hala lo solai gubernur betangge lage sui chotana ji lage ba minister tumpine sui non popo gubernur ke sui don chotana ji ange hala swa gubernur a minister kangtang nei minister ba anung ben gomat lo solai don hala ke bongo sinatu hala ke lasi lage bongo sinatu ko primagi pu lalu non council tu me kele manamji anke la soni ni tum cecak ye ma cecak ce ini tu cecak oni la son ke athema ini tum panak vivira kam se non ke kemlo la bongo senatu mule minister ke nanto biso so ma yime ne hai hala ta angkhun na pe ke lit pe ja anke sita hai di ala bangge angkhun pe ke ta hala pu bongo senatu si pu lo ya binong anun pe la si ke lit de do ame thang le pe ke kalilo ya buju anung de lo lage akam mangi la si chema thatop de heda si pu mare ti akam mangi la si hedi non ke kisu alam binong lo ayen nilipan siem pulo mo nang lile kem no nanti buju nang lile pe me chuji de pe me thuno la si company le ni na thil ko basina ka pe me ni na nili ala ni pan pulo mikiro khora bue mikir bosi ke pul ro mikir bule ro ke do mikir bule pu linang lita mikir no nang ifan lo kora nang lita pu li pulo ini do MP minister ka do ini tum fan mata ke pulo bosi ne ya tu mi pu telefon fe ini tum fan kora pu ngela so kora no anda do bom pe porno ne la so porno ya tu mi hata ke pulo ninge cicia setan ninge cia sonsi alang ifan do pulo alang li si pulo no nang likem no nang te pulo nang litum non palang ho afi ini tu ke claim boge 1/2 majority nang ji MP ini tu manang ke kroi don ha parliament lo bang pharo ke thomra thom kep bak MP na kroi don nang ji lan si ini tu aku zar thun ji ini tu nang kroi don ji mahala bang soho ini tu mana ke PVM ji lok si bang ke lo ana tu nang kroi don ji lang na ke la ke tu tang de ta pota ka chupi phuk du ai ke pu ke tir ang bu salong bu dang mo salong bu hello ke pu la si hedi hala naga zona chumi ke to alam hedi ahor alam lo to son si phak leng kin nep nai ma pu hedi phak leng kin nep karbar lo la ke oi sa hala da ke thing thele bar ko kitino
anke ihi parpong chot non hala tinge la ting thi chulong tik ta hala arpong na parpong bramlo ko bangke lang le de ji la tumki lang le de ji mo parpong thi banda ting thi piwong le thi chu tho wi la ka tumki pu la son ili tumki je plang do di ili tum council la tu ili tum MLA MP minister tu anta hala so line si dam kurong lo angge ko puno non ke la potsi ili tu ke lo silam nang ye bolo high court silam nang ye bolo ke pu sita ili tu bangke silam tu pun ang pu pe election ke haya tu manzi silam non tu gi pu la hello ili tu election lang idum te mindong de sita la election ke tu dunang ko tiki la hello alam mangge APHLC long live, long live, long live. APHLC long live, long live. Long live, long live, long live. Long live, long live, long live. Long live, long live, long live.